Wakwaba and Faumbra GCN page so Metro subscribe to my channel. Found some your bell on so be a notification and some echoes will be movie and I so many share a word GCN page ha meeting a day adjoa searching. Mama news a war Angel FM bako and our orcasin and is my okay and say a young passer his excellence in another down for all your Juma. All your Juma papa na Ghana food so a pro ever yentrim. Na the enter can say na say no omo Emma news and as omo kasafa eye nano endua ya omo edua e wo man Ghana emu say he endua we sisi kwan wo na de ade na so omo atwitwa e na se bi o say endua so say eni oman ni mu a ye bebre because ye na ahome ya home no e na che say endua ne fa e na omo so omo man foforo se ne be ye benya hoden na e ba ne se ye twa endua ne na egu a ye be se denya hoden ti Ghana fo mpanifo no mo realize say endua ni omo Ghana emu papa endua o mi no he ebi mu atwani na aton e na de sisi kwan ho kra no mo fi say e na ebia na ekro na enyi abeto dua no no mo atwani te so mo dua foforo na che say bo man Ghana na ne mu news na omo etwese sa endua na omo edua o man Ghana even omo dua no kwa no mo ankasa be twa omo ho asɛ no se endua no start say enya se na be omo tumi di asase no aya de foforo na sa endua omo edua empempi na say embribi omo edua bi da abra edua no eye se efifi ba e na youth na ho no esan so esaye no sa adan a omo pese omo di asase no aya de foforo nti omo saye endua no na wo your mind balance wo your mind Ghana na asase adwemfi e wo tiri mu a oman be sida akoso mo so a mo se mpanifo na fix the country na yen so ya adwen no so ye be sida fix it na omo kase mu na omo chese se ndua omo dua bi embribi abesenko na MPP ne kwa no twen camera ekosi so ekohwe enema ekoso o se dua no omo dua no akosi sen a omo koya youth na wo kromo na ase ndua no owe omo ase no na se ndua so omo dua government edikashim it's a government discussion na se mudua na mudua ndua no na se mo end up se mo say ndua na what do you mean na se government na mo bo mo ka na Ghana fo na kasa bro ewo ye ntiri and it says wickedness in the way papa na yes na nado enye adwuma na nado he's really working but enam adwumbone wa Ghana fo bi ntiri minti na ye na say no mo de entudwa ma wo se ekonkontawura wo bisa se sa enuadua we na ye dua no ho ka eya he DCE nam ha wo kodua bi president nam ha wo kodua bi ne ye ka ni nyina bomu a ene ho ka eyesen Saka we be na so e ma da ye see what say every first Saturday of every month yen siesie krom antimi anyina ne sanse ye be siesie krom awie ne ye kasika ye bodi say last Saturday e ka assembly no bo ye ni na ye ma hye wo bisa wo say ne momfa mopa no o monkwa prapra na ye nkwa ye adwuma enne ma ne gu ye na wonim say afforestation sa forestry for the ba ya fa youth bi say wo mo planting o mo duadua yi afforestation na no eni bosome na yenya video efiri brekum ese nua no wo mo dua na ema ne muso a na wo mo se abɔ no condemn na wo mo ahye nua no se da be wo be duade aban ene bo ho ka ema wo mo seedlings ama wo mo asase ama wo mo sika se wo mo nua na workers na kasa na san hye no edua wo aban se wo mu nua aduade afudie wa ase no mu ninti se nua ne ma ne ho so se wudua bibi wa ase a enye yi a na wa fira asase no so enti enkosi se ebedru hu se wo level a be every 3 years ko no e na wudua ade wo so a na enua na shade nti no na ade na wu age se bayire pe na wutimi bo eye cashew ase a eye yie na so se be ye adua no nku wo mo afudie nti no no mo abonua no condemn no omokunu me pa assemblies a ombetimi asu omoboa kase ye nua ye se yes ye ye wo video no kura wo sesi a ai ye mo kura fofo mo adwuma ne eti wo ka wonu ankasa ye MPP ni wonu na di akire kokotwa video ndi ba sa aban ne ye bi na Ghana fo ankasa ye ya bro Ghana fo ya kwa reseni na tuma wa twema adwuma gina bibi so enua ye dua na species be ya e forestry fo nua wo mu dua species no enti enu de enye se bia obi na akofa ba e wo hodada
a forestry for omu no mudua na me che say na gani timba timba dua eme enti de na adua no ye nyina adua species ba ko na se bi dua wo nyina e bi dua wawa e bi dua bia enua no wo ho enua no wakoje forestry for dua ye bebre ni nyina de acacia ne nkeka ho nyina wo mudua na de futi fry me chese de forestry for agya tum se ye dua ye bia me gidi assembly bia ko forestry a eno no mo de bema na free farmer me da se na nya no na ye kwaye nimu yi na ye kwa akoshe de ene galamsey fo bi so munye galamsey mo fancheme small scale miners wo mo de atudwa na atayamantam no western region wo mo apa wo mo small scale miners association kuo ho ntema na no no mo de wo mo sapem wo mo bo ne de enye de school fo ye ni bi akesiem pa gangan ujira ka se mema na ema che adan ya wo mo se wo mo preje a kire Ghana aban se illegal mining ya ekoso Ghana ha no mo no wo mo small scale miners beboa aban ama mo tu ase sense wo mo small scale miners na de ama ye from sa ne so wo mo ye Ghana fo ya wo mo asase mu ode na wo mo ate wo mo asi wo se wo mo ba ye adwuma ni bi atu asase mu agudie agye nkrata edi nhihye ahodo e wo so nyina se wo kɔ no wakɔ akɔhwe asase na wo mo kɔ no wo mo kɔkɔ test na ebi wo mu a obekɔ akɔhunu forest mpanifo aka chansa asase ye kɔ ye na ebi wo mu na we mo tumi oba behu na nanom ahu asase we atua compensation wo mu tu asase mu agudie wi a wo mo nhoro wo nsuo mu wo mo mfa cyanide nhoro wo mo ahoro no kwampa so awie no wo ma sia reclaim asase nche so wo ma sia dane asase nani se da be eduade ade ebe ye na nipa bonfo bi na ba be frɛ mu akɔ mfa so ye na enyenti ama wo mo anya dimbo ne nti wo be bo aban se da be aban ebeyi afiri hɔnom na asɛmi asia wasa akropɔn wasa international so na ne wo kɔ wedding yi dwamkyerɛni ya wodi ekonu anim ni doctor Nana Chumbari ma otoso enum wono na ade oh blogger na Akufo-Addo me president what are you telling me Akufo-Addo me president no masa utimi blogger ma Ghana utimi ka Ghana sam because you Ghanaians know that Akufo-Addo is a peaceful man. Akufo-Addo is a quiet man. The man so called Akufo-Addo I know say yes so no ba obechin kofo gu no ene won che wo bia ntumo ene utimi tin atam to me no e podi dua no afa anwodi utimi kunu wufi no afa anwodi utimi kan sama enim no afa anwodi ene tu obi aka bi se de Nyankopon do no wiase no sa na Yesu Kristo mo ye no Jesus na mo se mu di na chi no sa na ye ye no sabato na ka no Jesus sa na ye no enti which we catch them say Akufo-Addo Jesus magana enti akwaketo afafo na odidi na tam akwaketo afafo a ohun ne ho mfaso na waka nsambone akwaketo afafo a na waka anyambrasam journalist afafo ha na who JJ Rollins time do you got enough opportunity to come and insult JJ Rollins asa munya chimi no ne ehunu nyansan Samusi atemdidia dia ye nyebe di bio masa mesi munya chimi no ne yesu ewu nyansan ene sa dia yesu ebe chimi bi wu journalist a wo se udi na nado atem aboa na wona Ghana bobosia did you insult aboa na wona bobosia so ane echedi did you insult kwasiampa nyini ye bobosia mo pese chama munya biti ye bobosia mo pese China wu se MPP NDC baye dia usu nya henie kwasia wuyika wo pese wo yin free because of so kasama party kwasia wuyika wo pese wo yin free wo pese because say we a party member momo tire Ghana ho media me Akufo-Addo tire Ghana ho sino obi a o Ghana ho the whole Ghana including our kings including our ex-president nasa mamo kan cham say free education nya hwe I mean, Mikobia, come a chow out to Mikobia got a fight for Ghana, no Cabecha, or to walk a canoe. Minister Bato, I'm the money Akufo-Addo. The army, your movie, as I say, Papa, you will worry, not fend a more bonus salmon.